12, 21. Krematorij Zagreb. Krematorij Zagreb, srijeda 21.1.2026. u 10:10 ispraćaj Gospočić Hrvoja. Pimpi u ruki. Pesto. Hrvoje Gospočić, 10.10, 15.1.26, datum smrti, 60 godina. Small sketch. Sliku su stavili. Bog se. Koju sliku su mu stavili, daj pogledaj. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevica na nebo uzeo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše. Amen. Dragom Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Dragom Amen. Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dragom Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. pokoj vječni darujem, Gospodine, I svjetlost vječna svjetila njeno. počivao miru Božjem. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveci ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Slušam. Sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe djevica na nebo uklonio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe
grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. pokoj vječni darujmo Gospodinu. I svjetlost vječna svijetli na njemu. Počinimo u miru Božijem. Amen. Zdravo granice. Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo. Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Pusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnom zagovorom blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i da uživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Možete samo sliku, molim vas, uzeti.
vas zasluži ući u pratnju vječnoga kraja, te uživati neprekinutu radost i društvo sveta. Poslušajmo riječi. Predate. Gledajte koliko nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje jer ne poznaje djeca. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kakav je. Riječ Božja. Blagoslovim da si Gospodaru neba i zemlje, što si od dajstva kraljevstva objavio nam. Gospodin, čitanje Svetog Evanđelja po Matiju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnika objavio malenima. Da, Oče, tako se tebe sviđa. Sve je meni predao Otac moj i niko ne pozna Sina doli Otac. Niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam prosto i čovjek. I naći ćete spokoj duša svoja. Istini jara mi moj spada i breme mojeva. Riječ Gospod.
seli na Vukovarskoj. Otišli smo jesti i tada je započelo naše prijateljstvo. 4 godine predinog prijateljstva. Kroz te 4 godine izgubio si par dioptrijskih naočala i jedno 7 osobnih. Te 4 godine naučile su me služenju i zahvala sam Bogu što me te stavio na put. U tebi sam gledala Isusa kojem pomažem, koji se osjećao odbačen i neshvaćen od društva. Vidjela sam se tvoje vedrini i pravila brata. Zaista se vrijeme svima nama, koji imamo sve potrebno materijalno, ali nemamo tvoju vedrinu. Što sam više vremena provodila s tobom, spoznavala sam i druge tvoje talente. Izrazito pametan i humorističan Hrvoje, priča engleski i njemački, proputovao svijeta, slikar, novinar. Bio si vrlo talentiran i kreativan i tu kreativnost živio si do kraja života. Još danas pamtim tvoje pošalice sa početka svojih dolazaka na kolodvor i prepričavam ih drugima, a koliko ih još ima godinama druženja. Svakakve situacije smo prolazili zajedno i gdje god bi išli, ti si bio zabavljač. Zabavljao si doktore, zubare, radnike na šalterima. Svoju si vedrinu nosio svugdje. Svoju si vedrinu nosio i na susrete na kolodvoru, svaki utorak i petak. Znam koliko su ti značili susreti na kolodvoru, jer bi svjesno propustio dolazak u prenoćište i spavao u buksi, samo da možeš doći na kolodvor. Hrvoje, želim da znaš da i nama volonterima i drugim korisnicima značio svaki tvoj dolazak. Znao mi je biti teško, jer sam vidjela da si zahvalan što ti pomažemo i htio si se odužiti. I često si znao pitati što nama treba, ali nama je zaista bilo dovoljno da mi znamo da si ti dobro. Sanjao si da opet ideš u Ameriku, ali vjerujem da si sada na puno ljepšem mjestu. Nama sada ostaje tuga u srcu, ali i radost što si bio dio našeg života i uspomene sa našeg druženja i putovanja. Hvala ti što si nas pustio u svoj život. U raj poveli te anđeli. Dragi naš Hrvoje, počivaj u miru. Braćo i sestre, uvijek kada dolazimo na ovo mjesto, dolazimo sa tugom u srcu, jer se rastajemo od osobe koju smo susretali, s kojom smo provodili vrijeme, s kojom smo razgovarali, ali također dolazimo i molitvom na usnama sa vjerom da ovo nije kraj, da ćemo osobe koje odavdje, ćemo danas Hrvoja ponovo susreti današnjem prvom čitanju. Kaže Pavao, kaže da ćemo vidjeti Boga kakav je kada dođemo pred njega. Danas kada sam pročitao ovo čitanje, razmišljao sam kako je moglo izgledati taj susret Hrvoja Gospodina. Vjerujemo da je stao pred njega i kakav je performans napravio na susretu s njim. Sigurno ga je pokušao nasmijati, razveseliti, možda ga i naljutio, ali bio je sigurno pred njim onakav kakav je, kako je Martina pročitala. Sjećam se trenutaka s kolodvora, obično mi Hrvoj kasnio, ne znam je li to bilo svjesno ili nesvjesno, ali kada bi počeli molitvu, kada bi bio blagoslovjela, on bi se negdje tamo sa strane pojavio, dolazio, bio sa nekom dječjom torbom, perikom, obučen nekako čudno, ali je tražio način da nas razvestali, možda i da privuče pažnju, nego da bude ono što je. I vama, usudim se reći, ne samo volonterima, nego i njegovoj obitelji, njegovima najbližima, i prije svega iskreno sučuti. Hrvoja nije lako zaboraviti, vjerujem da to nećemo biti. Važno je također i da molimo da mu Gospodin otvori vrata svoga kraljevstva, da ga primi, da mu oprosti sve ono ljudsko, da ga nagradi za sve ono dobro što je učinio. Reći zadnjih dana dok sam čitao različite nadpise o Hrvoju, čak i nekih poznatih novinara i sve. Moram priznati da sam se ugodno iznenadio. Puno toga nisam znao o njegovom životu. To da je za 17 godina krenio u Afganistan, da se ga opljačkali u Turskoj, onda da je bio u Sjevernoj Irskoj, snimao tamo sukobe, teroristi. Stvarno je bio velik čovjek i sigurno ostavio velik trag na ovome svijetu. Može sigurno da mu nije bilo lako, pogotovo zadnjih godina. Znamo da je često spavao i na ulici, kao što je rečeno bio neshvaćen, reću i osobno.
sat preranog odlaska. Danas je težak dan, dan zbog posebnog druženja s nama. Bio se mjesto zakasnika domovit na svoj način i odužiti. Svoja drama počela nakon smrti ovog roditelja. Usto se iz svega, ubrzo postao bezgubnik. Težak život na ulici, dao svoj danak. Naš dragi heroj, koji je bio novinar, fotograf i reporter, šalio se na svoj nezgodni račun. Danas je volio život, iz obzira kako ti god svi otežavali na koliko god. Puta si me pitao, citiram, da ti si glasnogovornica i si me pitala zvonka. Kad idem u Sabor, u Rijeku i na mnogi druge druženja, sve su to uspomene na tebe koje nikad nećemo zaboraviti. Ali tvoje mjesto ostalo je prazno i mi koji smo sve to proživljavali, isto što i ti znamo. Kako ti je teže tvoj život, ali sve strane. Bio sam uvijek iz obzira na sve moju. Borba se i dalje ne stave. Za ljude na rubu znanosti. Nadam se da će nas pratiti od nekud, od ozgo, i slati podršku ili kritiku. Uvijek ćeš zahvaliti. Uvijek si nas likao, a najviše mene. Uvijek ćemo ti sjećati, a nadam se i ti nas. Udruga Sabor, Civilica Bilica i oni koji su te vodili tako kako je pozdrav Herode zadnji put. U ruke tvoje blagi oče izručujemo dušu.
Ako neko teže hoda, ovdje je vozilo, ima 3 slobodna mjesta.
Evantić. Ovo. Daniel katolički.
su čak imali color slike jer je tetka imala neki onaj, znaš to bio tip aparata. Neki je ona imala. Da sam ova, da sam gledao. Da se je mene ova generacija si dava. Nisam tako. Teško godinu što mu izgorjelo od zraka i koji spava. Što ide iza nas? Arheološki ili kad znaš. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, ti si 3 dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svih koji u te vjeruju. Od tada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu uskrsnuća. Podaj milostivo da tvoj sluga Hrvoje u ovom grobu počiva snom mira. Do onog dana kad ga ti koji si uskrsnuće i život uskrisiš i obasjaš, te u sjaju tvoga lica u nebu ugleda svjetlost vječnu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Svidje se Bogu svemogućemu našeg brata Hrvoja iz ovog života pozvati k sebi. Njegovo tijelo mi predajemo zemlji da se vrati onam odakle je uzeto. Ali Krist je uskrsnuo prvorođenac od mrtvih i on će preobraziti naše bijedno tijelo i suobličiti ga slavnom tijelu svom. Preporučujemo stoga brata svoga Gospodinu da ga primi u svoj mir i tijelom uskristi u posljednji dan. Nad mrtvim si Lazarom suze lio, Gospodine, otri naše suze, molimo te. Mrtve si budio na život,
Gospoda i našem bratu život vječni, molimo te. Brata našega oprao si krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem. Primi ga sada među svete izabrane svoje, molimo te. A nas što tugujemo za svojim bratom, okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, počivao u miru Božjem. Hvala svima koji ste za života pratili Hrvoja, pomagali mu na bilo koji način. Ovdje neka vas Bog stostruko nagradi. Evo, pratimo ga i dalje našim molitvama i danas u 19 sati biti će sveta misa zadušnica u crkvi Svete Mati Slobode. Svi koji možete, evo, odite tamo na misu i također prikažite je za nju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođite u miru. Hvala. Naših heroja, par riječi. Dakle, moji heroje, upoznali smo se u Oluji, kad smo išli s političkom upravom. Bio si osebujan već onda na sam, mene svi čuju. Bio si specijalno osebujan i već si mi onda zapao za oko. Bili smo već 8. i 9.8. u Bihaću. Dakle, prije nego što su bili naši mnogi vojnici tamo. I tako, družili smo se i na kraju, nije baš bio kraj, ali ostao si bez stana, 2 stana. Svu tvoju robu su pobacali na smetište. To se događalo za vrijeme Bandićevog gradonačelništva. Njemu si puno puta prigovarao, a on te nije ni slušao. Političari ne slušaju baš previše ljude koji su u potrebi. I imao si puno ideja. Nisam vidio većeg eksperta za željeznice od tebe. Znao si sve o ovoj željeznici dole u Slavoniji. Kako se zove, zaboravio sam. Može malo brže. Ne može brže. Željeznica u Slavoniji od onog privatnika. Gutman, ova željeznica. To si sve znao. I trebao si postati ravnatelj muzeja za željeznice. Ja ne znam zbog čeg to nisi postao, a muzej postoji dan danas. Možda bez ikakve uprave. Moj Hrvoje, žalosno je da si ovak završio svoj život. Bio si novinar, svuda si putovao. Na kraju, ne znam kako da ti kažem, ja ti isto nisam mogao pomoći, mene su isto uništavali. Ja sam ponižen, opljačkan, ozlijeđen, zgažen. Znači, sličan tebi. Hrvoje, nek je lagana koliko može biti ova hrvatska zemlja i počivaj u miru. Amen.
Okay, small sketches to the sun. Da. Morate se pomaknuti. Da. Ok. Ajde malo na samo da motite. Lupit ću vas slučajno. Da. Ostavit ćemo svijeću koji će za kasnije. Samo to staviti. Čas, a mi smo stavili tamo. Jel mi možemo, dečki? Možemo samo zamoliti poslije. Samo stavite bez njega. Neće se plaćati. Dobro, da je minus. Čiča miča, gotova je priča. Okay. Small sketch. Bol. Otvorio se sanduk. Evo ga. Hop. Ok. Balončići su tu. Evo ga.
Skeč. 21.1.26. Dakle, Hrvoje Gospočić, alias Pimpi u ruki. Evo ga, di smo? Kod Ruđera, dobre.